الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق عباده للطاعات وأعانه. أشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ija harima ishusha al-Bukhari ukamtume hamba ukazamaza hale wakaya ondwararu weikao waroha wakauhenda msafara wende hate masihu ya wadzubia na uko jakana babahanu hulala ulohanza watundi wahundupanga lakajumwa mlima hula mahalani wekaondo wakaya wende wanjia harimole pangalila walala wala hautawa shahiza shamasihu nezi nyama za peu zilomasoni hula basi hata ujonje harimole pangalila ondwala wararo watopauha jindu labwe yeyi umwango juu waunjia ho pangani wanazijana ula wararo hata wajoshegwa umwango wahele panga wabalo hazima washangaya warendinda wasaru hawende wararo wanganga wasindi henga ya ila noili wajujwa uroha kwa jashinda wasana hata washindi warambo ukaya kushawiri ya uroho pangani hula watsinzi hata maya umbabano basi garjofia upangani hunu banda bale wandi wakanso wararo wandi sofikiri eba nurifanye washemeza wamanarangarilwa andovi ajuka ushia ze sauti za hao harumumli maula mahalani utonshi mwanadamu homwisoni wambila na ukava no basi kabati mndu ujori vukisha upangani hunu ito Allah subhanahu wa ta'ala waeche yabona rjue ndongo rifanye hasonti haina mndu nafikiri ndongo njema yazifanya yazirenge azitemegewa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ili joka sababu yarevukishe wanazijana no wararu haina mndu akansa ndisofikiri ya amali njema wakando ifanya duniani ili ajohi temegewa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ike sababu ya wavukishe waroho pangani hula ha amani basi ya wamando hajusema anza Allahumma bamfame wangu ngamuhujuzo ya ukaya uwanizaya wandi hawa kawandu maduhazi na mitika uanza kiasa utosha rahanu wana hangu rahane mndu mshahangu rahana haina mndu duniani bai wasili daraja ya ukaya sindati roha sende sikauhauli ezi nyama za hangu ndedini nguwe miri sihamale ziwa tibalia nishahula sijate hundu mzewa hangu na mzaza hangu walandu maduhazi wasiuha zinitaabisha holiho njawahi na wanose mbazi wangu wanosa haina usiku ngetifanya bomfame wangu zingarale ziwalla suwahimilia ho zitwani hata wosikushe siwanosa leziwa ngibanda yavo nakanda nano suwana hangu nemrumshiwa hangu ngeni inwe haizo bomfame wangu ekazi njema nakawurendo waniza zinu ngawuradhinizo holio tikau uzifanya asibabu ndawe basi revukisha hopangani hunu ya umbena mnaila lejundula bwela la ba mwango wa hele panga lirindi ndalidihi wabuha mnaforo Allahu akbar wala warar wazidi furaha ija eturuhi wabili hajani sofikiri ndongo njema ifanya duniani basi hajusema anza Allahumma bumfame wangu sindri hatikana mwanamshe na kaumwanza wekao mbabaha hedi mwana nyambaba hangu mwanamshe wote mwanza mahaba ya dunia hanoti pia timdungu timfairia timdirage tifanya zofanya hata mrenge lalida mina enja shinda bahi wakati hensa hankavu ya haja watomaji watoshahula mwanamshe na kaumwanza hanijilia ili nijeni msaidie bangu mimi tambauka nde fursa ya hangu tirenge dinari jana wa 20 za dhahabu timnika ni ile ajo ukubali yani renti nifanye hizo na nzao wala mwanamshe kaja kanashwa ngena nzaya ngena nyora hakubali zila bwekaonde mwananya akauzitarajia mwanameola ngombo kaya sirengeze dinari jana wa 20 timnika timkurubia no ili njwa humkomea lalenda mina hatunaambia ukaya anda webo fulani ra Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala utikomie ahiru itoya haho timpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au halalisha yani sahwani zaya unilole
wanwazi jue gibanda yabo ufanye zobe kadwanza ufanye basi mnamshola wewe msheleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe mruwe ngombo kaya imani hangu izidi siri Allah Subhanahu wa Ta'ala siri jihidingoni njamkomia timnikaze dinari jana wa 20 za dhahabu simwambie ende zahe bantu zitaha wala ntuhanza imkomie Allahumma bomfame wangu ikawe wenga waradhi neze njema nazifanya hizo waliotijizia ntihuasi basi rivukishe riroho pangani hono libwella lirudi lirindinda wala mnadojo andaka hardi harajiha Allahu akbar wala warar wazidi furaha uluhanza wende wabira harmwe mnadojo wala umungu juu warohe wajundu kwa tujua uroha wakati ula wala wawili waambie mwana nyao kaya wanabasi yabaki ndawe fikiri amali njema waifanya uitemegeo ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili rijwa uvuka riroho pangani hono ewararu akansani sofikiri longo yafanya hajusema nzamba Allahumma bomfame wangu sindatikana wanro hazi wikao tikawaruma baija mongoni mwa usiku wakati wa waliva uja tiwalibi hawanti pia bali mzima wikao hende zahe njaju wa zabari hende nda zahe na ika jarenga umshahara hahe timuzisa timlindia maha na maha kajaja yetifanya bomfame wangu tisiabu tirengola mshahara wa hahe sandi so ufanya hazi ili ni mwesheye hamwando tihulu mnambuzi wala haja tangazi zisungu hazinji banda yabo tihulu mnambe wala haja tangazi zisungu hazinji tihulu ngamia tihulu magonzi wasili daraja ukanga mina mabashe na mali yato mashashi wabiri maha na maha ula mwinyo mshahara harudi hanirejei haja kaunambe uka abo fula walati parufanya hazo haho na kujanliva ngamanzo nlivo mshahara hangu manganzo nuhuliva banam wakati ula bomfame wangu simbalia tendeti mwanise emabashe ya hezengamia nezembe ne magonzi nezembuzi ne mali ndanana muhentiza timwambia ukaya ule mshahara haho hata yeye kajani amin afikiru kabla minga mumfanyo mtezo bona mwambia kwa ule mshahara wao ashangaya hamlabi ambaka wallahi alazim ule mshahara wao si urenge tufanya hazi tuhutumia neema hiyo hayonti pia haiza timwambia ukaya renga izo ujoshinda izo tujoshinda urenti shange hafanya bomfame wangu hasiyabo harenge emabashiala hayonti pia harengeze mali harengeze mbuzi harenge magonzi harengeze ngamia harengeze mbega sasa hata mbavi kaja tufikiru kamide na mtumie mali yala shaharenga hazonti pia haukaila hakia hahe wangu mimi umungu jatabiha bomfame wangu eka hujibi wangawe radhi nizo nafanya nguono ya uka hakika tizifanya ajili yao basi rivukishe rirohe upangani hunu nga ya bwila irindinda ula mwangu hele panga ubuha Allahu akbar walillahi alhamd wala wanazijana wala wararu waroha upangani hula ha amani na usalama كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين يعني ولا مؤمنين فتفني زنا نزمغوا يدارنge dhamana ya umuhifadhi hamtaza asinadinai holiho hatiani njema وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله سبحانه وتعالى hawakubalia zedua zao holiho kwa jawanda wao wanamgangi shawarejei Allah Subhanahu wa Ta'ala wikaonde ya waumba ya waambia ukaya getayari ya ujibu matarajio ya hezi umbiza hahe haupesi ikawashelea ya waumba waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
وقل لهما قولا كريما. Iwa mwado Allah subhanahu wa ta'ala hamkubali dua yahe sababu deza njema zirenda mzaza hahe na mbaba hahe hakainu amri ya lawana na Allah subhanahu wa ta'ala ya ukari rendu wa rizaya njema khasatan ikawa duhaya liwavame itiwarekiyo baishi la mtezo sharike juma wa sabusa jawana watiti hauhanda ziradhi za Allah subhanahu wa ta'ala na uwe kawafu kijuma wambele dua njema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya warehemu ya watarima imbevu ya hahe walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Na Allah subhanahu wa ta'ala harenge dhamana ya uliva wandu wanu njema anda wavi da wanu wekao wahifadhiu watekelezao emiadi wekao ndio warenga watekelezao ze amana za wandu kwa tudhulumu kwa turenga wandu wawafanyisa hazi ya bure shangwa walivao wakati wekandu walazimu. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا mwanadamu weka guru Allah subhanahu wa ta'ala etombazi la wekao datarajia kana maisha mai hata Mwenyezi Mungu etomfungulie za khair etomsahilishe maisha nane mndu wekao kajadiwaza Allah subhanahu wa ta'ala wakati akaharma masterehi yakawashindo akajuma muomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bahe ekamdiwaza wakati wekanga harma shida nge harma taabu yani Allah subhanahu wa ta'ala katuhanza mwanadamu yalindie harma taabu giaji semanza muombe shanganzo rike juma muomba wakati rilondo rimwesheleye risaidie watona rifanye zenjema zinu deza sababu wandu wanu wararo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yawavukisha waroho pangani. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.